Dobrodošli! Na ples na svili! Zovu ih nebeskim letačima jer plešu na visinama i do 10 metara. Njihov pokret je mekan kao svila na koji izražavaju svoj duhovni hod. Oni su plesači na svili. Ples ili ti akrobacije na svili je cirkuska disciplina, zračna cirkuska akrobacija, koja se vježba od 80-ih godina. Nastala je u Kanadi. Jedan akrobat nije akrobat, on je bio gimnastičar koji je istraživao nove materijale. Tako da je razvio svilu, to jest sjetio se materijal. I onda se ta svila se nekako relativno brzo počela širiti po svijetu. Jedna od osoba koja je zaslužna za popularizaciju ove discipline u Hrvatskoj je Nina Komljenović, plesačica suvremenog plesa i cirkuska umjetnica, koja svakodnevno radi sa novim zaljubljenicima u ovu disciplinu, kojih je sve više. Dođu i uglavnom ne mogu, jer je dosta teško, treba se dizati na rukama i tu je najveći problem, jer se šake, pogotovo šake i cijeli ovaj podlaktični dio ruke se ne potrebljava na taj način. Uglavnom se piše s njima i samo sa vremenom, mislim sa treningom se to postigne i kroz nekih mjesec, 2, 3, 4, kako kod koga, uspiju steći snagu i onda super sve krene i onda krene to uzbrdo prema gore kao u roller coasteru, ali u drugom smjeru. A koja je motivacija za bavljenje ovom cirkuskom disciplinom? Upitali smo članove Ninine plesne grupe. Odlučio sam se baviti svilom jer oduvijek sam htio biti dio cirkusa. Zato što sam oduvijek htjela biti vila. Zato što volim vjetar. Kako se osjećate? Odlično. Svileno. Kakav je svijet naopačke? Vrući. Hipotoničan. Vješto kretanje na svili i ljepota pokreta ne dolaze bez svoje cijene, a ona se zove bol. Boli jedino u tome što gibkost dolazi s vremenom, pa onda prepone, tetive, to je ono što najviše boli. Peče. Znači spalite svila i tako onda peče. Nekad ima i masnica krasnih. Ili upala mišića u ramenima. Uz bol, neprijatelj broj 2 je opasnost od pada. Usprkos boli, ples na svili pruža neograničene mogućnosti plesnog izražavanja. Tako je naša Nina plesala na brojnim zanimljivim lokacijama. Akrobacije na svili su u stvari jako opasne. Aktivnost koja je opasna po život, kao sve što se manje više radi u cirkusu. Usprkos boli, ples na svili pruža neograničene mogućnosti plesnog izražavanja. Tako je naša Nina plesala na brojnim zanimljivim lokacijama. Nastupala sam na drveću, na mostovima, u Aci Marini na dizalicama. Meni je jedna od najdražih, a prvi nastup mi je bio na Braču su me sa Sutivanske crkve spuštali dolje. U nekoliko navrata je plesala i na, zamislite, svadbama. Posljednja je bila u Zadru. U kojem sam odradila točku na svili, a dogovor je bio i na početku, prije nego što sam ja i počeo, da će na mene projecirati 3D mapping u kojem u stvari paralelno dok ja izvodim svoje padove i salta, spuštaju se zgrade, se ruše, sve se nešto ruše, tako da se dobiva nekakav dupli efekt koji su ljudi bili oduševljeni, osim što su vrištali od straha, ali su bili full oduševljeni. Zajedno sa svojom grupom često vježba i na savskim mostovima. Ljudi su oduševljeni. Kad dođemo na most, svi se zaustavljaju, gledaju, pitaju šta se događa, gdje se to radi, da li smo nastupali tamo i tamo i su oni to vidjeli negdje. Stvara novi plesni jezik imena Ples u zraku. Primjer toga je i njezina predstava Ako zaigram neku novu igru. Nina radi na novoj predstavi zajedno sa svojom grupom veselih letača, koji se nadaju da su vas zainteresirali za susret na zemlji ili u zraku. Vidimo se na Putevima svile!